miaonto mionire. Mionto mi tugete okata. Yere kama gaimore. Ke coastline akata hilge. Na ma aleu keke a forma ba do ya chia ba da yo a ma nya ba tuma yo na ko keke mama la fi ma dana ko bridge ya nie flag of truce ki adrin mi la keke mama de bridge ha ba keke man bridge ya keke 8 ma ko ba keke ma 80 meters yo keke numa la fi ma ka fa 40 meters ma azonto manyere minya be o ganan mo minya yemi expect ma ba o kakare yivie awuma ata wuma no nyebe miebe echia yima ma yin taklakla na ma yin taklakla yo o kakana reji ta na gate o katan la jipo fi ozozon krrr ko chite chigara ma kakare chafwa ma man lo na be ya rashi ba position chio na ya kakarajo na slack na dog blow na speed that dog blow ye will not play me na ka fifi la fi ya o mo ku geta o kata aw geta we kata ku ga lo ahia bo wa ku yi kata ye for you sheke va yi fi mi de mi ai dari fi for you sheke ro nyinyo ye vu be resting ta no be your lift ko iko aloflina room so far aloflium atong akpoto madan o gbona lift ga tro ya enyo huma la fima mi viere todo mi ava equipment o fia iko refuna nyela gbegbe she imieto no viere todo akpoma do do ra fima na equipment le mi she akpoma do do gara fima nju na mi hugeta chia flash away akudodo ezokan rachafu am ayi aba river ganre na gagan rachafu am na ma shake go no speed as slow down na you no shake no jimbe aren agba o bona geta social fuga oba atsoba be yo huikata o mo ve ko ko ba azando yo gazo ta ni gbedomra ame tutu fi mi equipment a iko wonu ami ala be miaba equipment manually afi electrical one ali electrical one ali yeah within 3 minutes can lift the geta manual they take about 10 to 15 minutes afi ko get rakaji ta electrical ya no the remote la nchi natashiraji up and down ale na TV pon na be change volume up and down na alanchi ko le simple okay so far the na global nu yike you no more pom na ba engineer na kuda chia fa bosusu da amugama yi webo ba hia mi agugeta mi poma nu yike susu mi ala ba yo kwa mi poma lo mi kwa mi ke mi ba Mr. Ramiro engineer na wonana le togo na be ako na chama mi ma tin ko ga kuri ta amayo le fiaho o ga la tomastil ta na bien be ma achieve bien be objectif ça aw ni achieve achia 33% comme dans mon kuba akwa to the remaining 67%. So how long ya no mo ko ba gate ya nagano ba gate ya ba hu no e ma me no ba depend kukuram yele na viere to afi wa ke pomre mienchi viere to ba dolo yoshi la kosombo dolo yoshi la dan dolo yoshi le sukan kofa taite mo te hu pomre mienchi miere manao ba ya hiyo cha dogo vlagbanto amono vovombe unye viere to maliore ni mi be mi close gatare alla kemi o ga close ne o traina fiere
mi bule makata no itu kukore no nglo leta no MC nglo leta no veri no va no miata for at least 5 days na amona ko confidence be na na be ezo mi geta tuke cha 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 gaka wo do so gbaro yoji minister be yo na yi over fugbele ni so an ko bridge nchi ko ato ma ba fiero ko la frustrated bridge na de mi ko katanja na ku do blast no out as I told Asiba, the lower we are going, the less the pressure. Okay. So you did pressure, The pressure is in. Because when got 10 force gun, you know. That and another at some high tide, I never, we are America bullying. If you are going to get matter, I want you to. I'm going to name high tide, I'm going to block a female. A chat of Tragagbo. Then my own one. No lagoon sokata in the world, no drain me into the sea. High tide, unless the lagoon is far higher than the high tide of the sea. Here, Joremiaji, even high tide, I mean, because we were, even right now, we are higher than the high tide. Still a Chafua. Even at this level. Even at this level. Nero Keta tama. Ye kwaza zema, Keta maza zema. Ya fi kwa Chafua the high tide. Ko nero fima anya be mi ave no. Ni here na equipment. Bulldozer clear excavator. And a blockade. Tide tables le miesi ni gbe agba gbe high tide gona gaimo babaga ni gama tutu da kemi mobilize kemi close na low tide pologaro over ha hemi time babaga kemi gava excavate rako ka atia ga zoklero ala ba low tide even minus of this gate. Aya tuma will get a real Taya a giga at low tide. Alright, okay, engineer. Omogano fear vamo yoshito. Atia no gojiri koshira vareva yi komia shinchino no shito. The next one in Yeba I in a cough, mafia akaka the 5 miles. And you know number 40 meters. 40 meters in a bridge, mama, allow a bridge, 80 meters. I'm all video of your fiamba, Yaka Kireji, 5 kilometers, out of ye, a cherry over. Oh, video, Maro, Romiato, Abluchito, Moyombo demonstration. Go and you must say, I'm not told, Miruku Gomasamu. Ta na gleda be oyore kukuno amu fo na phone ni be yo very negative video na yo fia be chafwa sisimra mu e na ko fiere ala enu e mere na la fi me goji la fuata e chafwa kulo godomre ma ko be ro hi chafwa e jibe shira mu ama na le ma vamos na real high tide no dogwa chafua akweba rujibe ashira muama kaka fie mi koma le na yima la ko fie yim ase go mi na chafua kula mu o clash kaka na ba kwa fie ji ododom ko na nyaba ayim iko mi ato video ma akakara Ghana kata not only Ghana or mere the whole world. Okay. Hey, what's up? Like any domia, miakata ni mo kponko mienya. You don't know Stoneboy, Everlove TV. Ya lem kuranwe. All right.